Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kino gihugu cya Amerika tubona kimaze kumera no nkaho cyanze yamabuye ya Kongo cyangwa se ya diro Tshisekedi yarari kubaha ngo bakorane ngo Amerika ijyeyo n'ibiki byose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo zitangaje bimeze nkaho ibyo bintu batabikeneye. Bitewe n'iki rero? Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi inama yateranye. Umwe mu bari boherejwe muri Kongo kugira ngo bajye kuganira na Tshisekedi baneke barebe koko ayo mabuye Kongo iri gutanga nimba koko Amerika yahakura inyungu. Bya bindi byose tumaze iminsi tubabwira ko Amerika iri gushaka ari amabuye ya Kongo, ndetse Tshisekedi yababwiye ati igihugu ngiki rwose muze mwicukurire, umushinwa nibiba ngombwa navemo yegereyo, mwebwe muzi ibintu byose bijyanye n'ibuye ry'agaciro mu bitware mushinge n'ibirindiro hano. Tshisekedi amabuye ye n'igihugu cye n'imiyoborere ye Leta Zunze Ubumwe za Amerika banyujijemo agakuba. Urabona ko akunda umuntu nyine banyuzamo agakuba ati bino bintu ntago bikunda. Bameze nk'ari cyo bakoze kuko banenze igihugu cya Tshisekedi, banenga imiyoborere ya Tshisekedi, banenga ikintu cyose kiri muri Kongo, ndetse Amerika noneho igaruka ku magambo cyangwa se igaruka yemeza ibintu bimeze nkaho nta nubwo ari bimeze. Ibintu umukuru w'igihugu cy'u Rwanda buri gihe ahora avuga, Amerika nayo ije ibyo bintu ibishimangira ivuga ati ibi bintu ibi nibi neza. Ni ibintu umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaba mu minsi ishize yagiye agarukaho na mbere yagiye agaruka akavuga ati nyamara ikibazo cyanya cy'ahantu kibiri muri kubera muri Kongo ni ibi ngibi ibi nibi ahanini bibiri inyuma. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zije zemeza ibyo bintu, ahubwo perezida w'u Rwanda akunze kugarukaho ngo nibyo babonye. Reka twinjire muri iki kiganiro hano mbangira kugira ngo mbanze mbashyire mu murongo bumenye ibyo tugiye kugenda twumva. Tugiye kureba inama imaze guterana yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turebe uno muyobozi congressman wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ronnie Jackson niwe uherutse muri Kongo aganira na perezida Tshisekedi, ariko Amerika yari yamutumye kugira ngo agende aganire na Tshisekedi arebe neza ibyo bintu Tshisekedi yari yabandikiye abasaba, ababwira ko azabaha ibirombe, ababwira ko amabuye araya bo, ndetse Amerika yakorana na Kongo. Mbega yaraje kwiga ikibuga yatumwe na Amerika kugira ngo asubize inkuru nziza, abwira Amerika ati ha hantu mbonye ari sawa, muze tujye gufata amabuye y'agaciro natwe tubakorera ibyo bashaka. Uno mugabo ubutumwa yasubije muri Amerika, yicaje inama y'abayobozi muri Amerika cyangwa se raporo yasubije muri Amerika, uno congressman Ronnie Jackson yaje yereka Amerika ko Kongo atari ahantu bakwiye kujya, atari n'ahantu hakwiye gukorerwa bibaho, ndetse ahubwo agaruka ashimangira ibintu bikunze kuvugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda buri gihe ari kugaragaza ikibazo, ahanini umuzi w'ikibazo kiri muri Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje zunga mu ijambo rya perezida w'u Rwanda bavuga ati ikibazo nyacyo ni kiriya, bagaragaza n'ibindi bibazo byinshi. Ahubwo noneho bamera nkaho nimba twabyita gushimagiza cyangwa se gutinya, banagaragaza ko M23 idasanzwe ari igitangaza. Reka tubyinjiremo. Iyi nama yari yateranye, uyu mugabo nguyu ari hano, reka tumwumve. Congressman imbere y'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. On Sunday, I just returned from a visit to the DRC. I went to the DRC, Rwanda, the Republic of the Congo, Burundi, and Uganda. Uyu mugabo ngira ngo uramwumva mu magambo ye atangiye avuga ati mu minsi ishize mperutse muri Kongo. Yarari gutanga raporo nyine y'urugendo avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zamutumyemo. Yatangiye avuga ati mperutse muri Kongo, atari ko siho nagiye gusa, nageze muri Kongo ndibihabera, ndangije ngera no mu Rwanda kugira ngo numve uruhande rw'u Rwanda, ngi Burundi kugira ngo numve ibyaho, njya no muri Uganda mu bayobozi bose nahuye nabo. The president in the DRC, the president in the Republic of Congo, the president in Burundi, and the president in Rwanda. Ndetse urumva yanahuye nabo ba perezida bose, yahuye na perezida w'u Rwanda, yahuye na perezida wa Kinshasa, nuko wa Kongo, nuko twagiye n'uw'u Burundi. Abo ba perezida bose uno mugabo yarabazengurutse bo muri kano karere aganira nabo kugira amenye ngo Amerika igiye mu biki, cyangwa se kuko iyo diro bari kuduha muri Kongo ni diro ifatika kuko dukwiye kujyamo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ni igihugu cy'igihangange. U Rwanda n'abarutuye bamaze kumenya agaciro k'ikoranabuhanga. Ibyo ubwabyo ntibihagije kuko banakeneye n'iduka ryizewe ryo kuguriramo laptop zigezweho ndetse na accessoires zazo kandi ku biciro binogeye amatwi yabo. Aho ni muri Rape Technology Limited, iduka ricuruza imashini ziganjemo HP, Lenovo, MacBook, Microsoft Surface, gaming laptop n'izindi zitandukanye. Niye handuzi batanga garanti y'umwaka ku gikoresho cyose uguze. Uretse muri Rape Technology bagufasha guhahira ku masoko mpuzamahanga nk'Ubushinwa ndetse na Dubai, ukaba watanga avance ya 50% y'igikoresho batumye andi ukayatanga gikugezeho. Bakora amasoko, bagatanga ubujyanama ku ikoranabuhanga, bakorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya TCB munsi ya Simba.
bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0782919693 unabasange ku mbuga nkoranyambaga zose bitwa Rape Technology. Rape Technology Limited, join the digital life. Muganga rero murabyibuka muri Eva Life sinaje bantwaye mu maboko, none dore ngarutse nigenza narakize rwose. Okay, Eva Life mwatabaye ubuzima bwanjye bwari buzimye, none mbatuye umutima nk'ishimwe. nuko muri Eva Life nta kitunyura nko kubona uwo twatabaye yaratoye imitende. Nawe rero ikaze muri Eva Life, tugukiza umuze mu mubiri, unoze umunezero mu mabanga y'abashakanye, tunakwamurureho ingaruka zo kwikinisha. Waba warazengerejwe na infection urinaire, wazonzwe n'inzoka zo mu nda, impyiko, igifu, umwijima, diabete, sinizite, indwara z'abagore, kubura amavangingo cyangwa warabaye imbata y'ibiyobyabwenge, tambuka, igisubizo kiri muri Eva Life, kuko nta burwayi dakangara. Eva Life ikorera Nyabugogo haruguru gato ya gare iruhande rwa Kaizen Hotel. Telefone ni 0788282730. Abari mu mahanga namwe ni muhumure kuko imiti yacu tuyibagezaho mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Eva Life. I left encouraged in some ways and discouraged in other ways, as you can imagine. I feel like that there is unbelievable potential in the area for peace and security. There are just through the roof, tens of trillions of dollars in resources. DRC could be one of the wealthiest countries on the entire planet. ndagira ngo umva amagambo y'abazungu nabo bwabo bicara bakaganira iyo bari mu nama twirengagije ibindi byose. Umugabo aravuga ati nageze muri Kongo cyangwa se nsura nabo baperezida bandi mu bihugu byabo, atariko naje gusanga muri Kongo hariyo ibintu bimwe byiza biri rwose bikenewe n'isi, cyangwa se ari ibintu byiza, mbona n'ibindi bintu bibi cyane muri Kongo. Atariko ikintu twese dukwiye kwemeranyaho, aba n'abazungu bicaye n'abanyamerika, ati igihugu cya Kongo kirakize ku rwego rw'uko cyakagombye kuba kiri mu bihugu bya mbere ku isi bikungahaye. Apana kuvuga ngo muri Afurika ngo Kongo ngo ni igihugu cyaba cyitwa ngo ni igihugu gikize muri Afurika. Amerika ubwayo iricara ikavuga ati Kongo ni igihugu cyakagombye kuba kiri mu bihugu bya mbere ku isi bikize. Bivuze ngo abazungu barabizi ko uyu mugabane wacu kize, ibihugu bya Afurika bikungahaye, ariko nabo bwabo murabizi uko babigenza. Hano yakomeje avuga ati mu byo nabonye tudakwiye gushidikanya muri Kongo ni igihugu gikungahaye cyakagombye kuba kiri mu bihugu bya mbere bikize. Uyu muyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje abwira abandi bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati kino gihugu cya Kongo kugira ngo ibintu bise nk'ibyasubira ku murongo, nuko mbere na mbere abaturage batuye Kongo bakagombye kuba bafite umutekano uhagije, n'abashoramari baturuka muri ibi bihugu byacu no hirya no hino ku isi bagiye gukorera ubucuruzi bwabo cyangwa se gushora imari muri Kongo bakaba bizeye umutekano wabo. Atariko mu gihe nta mutekano bizeye wabo bajya gukorera muri Kongo biragoye ko yaba mu bihugu bikize. Uyu mugabo mu magambo make East, right? And I truly believe that there is no ability for the government in Kinshasa to actually control that area right now. They do not have the resources or the ability to really impact what's happening there. Umva amagambo yo kunenga ubuyobozi bwa Tshisekedi. Uno muyobozi yakomeje avuga ngo ubu tuvugana twese turabizi ko mu burasirazuba bwa Kongo hameze nka hari ahantu hatayobowe na leta ya Kongo habe na gato. Akomeza avuga ngo mu burasirazuba bwa Kongo na ahantu Tshisekedi adafite ijambo, na ahantu Tshisekedi adashobora kuba hari n'ikintu na kimwe yavuga ngo kigira icyo gihinduka, cyangwa se nka president ashobora kuba hari ibintu yavuga cyangwa se agakora ibintu bigahinduka mu gihugu. Ati Tshisekedi mu burasirazuba bwa Kongo nta jambo na ritonya hafite, nta bushobozi na bumwe afite bwo kuba yahagera cyangwa kuhakontorora, mbega birenze ubushobozi bwe. N'amagambo yavuzwe n'uyu muyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. And they are bringing minerals in from there. Rwanda's doing it, Burundi's doing it, everyone is doing it. Ndetse uyu muyobozi yakomeje avuga ati hayobowe n'umutwe uri kugerageza gukora uko ushoboye kugira ngo ubashe kwikurirayo indonke cyangwa se gukurayo amabuye y'agaciro. Niko n'umugabo yakomeje avuga. Ndetse akomeza avuga ati muri ubwo burasirazuba bwa Kongo abantu hafi ya bose bahakura ubutunzi. Akomeza avuga ati yaba u Rwanda ruhakura amabuye y'agaciro, yaba u Burundi buhakura amabuye y'agaciro, yaba Uganda ihakura amabuye y'agaciro. Ati ndetse buri umwe wese ubwo n'abandi bose ngo bahakura amabuye y'agaciro. Aya amagambo y'umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye muri Kongo kugira ngo arebe ko bakorana na Kongo. Yakomeje avuga ngo abantu bose bizira muri Kongo bagakurayo amabuye bakitwarira. Avugamo n'ibyo bihugu nyine nkubwiye.
There's really nothing there to stop them. I think that ati ndetse nari ikintu kimwe giheri cyabahagarika. Right? There are a large number of people in the Congolese that are not Congolese citizens. Hano niho yageze atangira kuvuga ubundi ikibazo asa nk'ugihereye mu mizi. Uno muyobozi none ubwo yari ari gutanga igisubizo avuga ati muri Kongo ikintu guverinoma ya Kongo yakora kugira ngo ibintu bijye ku murongo. Uyu ni umunyamerika wari watumwe kugira ngo ajye kureba muri Kongo nimba Amerika yakorera. Yavuze ngo Kongo ubuyobozi bwayo kugira ngo ibashe kugira ikikora. Ati nibanze ikemura ibibazo biri mu baturage cyangwa se mu bene igihugu ba Kongo. Ati kuko hari umubare munini w'abantu bari muri Kongo b'abanyekongo atariko mu gihugu cyabo batafatwa nk'abanyekongo cyangwa se batitwa abanyekongo. Wumve. That are not treated as Congolese citizens, including most of the members of M23, so on and so forth. Now, ati muri abo ngabo kandi batitwa abanyekongo ari abanyekongo ni M23. Hano noneho urumva ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye ko M23 ari abanyekongo ariko bamburwa uburenganzira bwabo bwo kwitwa abanyekongo. Aya namagambo yenda yakumvishije abyivugira, ntago ari njye ubivuze. Avuga ati muri Kongo hari abantu benshi cyane bamburwa uburenganzira bwo kwitwa abene gihugu ba Kongo kandi ari abanyekongo. Ati muri abo ngabo harimo n'abari bitwa M23 n'abanyekongo. Aho ngaho tayari abo bantu ntago baba bacyongeye kuba Leta ya Kongo yavuga ngo abo bantu ni ibyihebe ngo batutazi yo baturutse kuko na Amerika no cyase babigira nka Amerika no urugero kuko Amerika ubwo yayira kubwira ngo abo bantu ni abanyekongo. You know, M23 is a rebel group, and we know that there's defense forces, the Rwandan military, but honestly, M23, with or without Rwanda right now, is pretty much uncontested in the area. They're just doing anything they want right now, and the Congolese military is not even fighting back right now. Or in some cases, they're laying down their weapons and they're joining M23. Ndagira ngo umve amagambo n'umuyobozi yakomeje atangaza. Yakomeje avuga ati ubu tuvugana muri kano kanya twese turabizi ko M23 ari inyeshyamba. Niko yavuze. Aravuga ati kandi M23 ishyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda. Niko yabwiraga abandi bayobozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Atariko ndababwiza ukuri ko muri kano kanya u Rwanda rwaba rufasha M23 cyangwa se rutanayifasha M23 ikabiri yonyine. M23 muri kano kanya ifite imbaraga zo gukomeza bagahashya cyangwa se bagatsinda igisirikare cyose cya Kongo. Aya namagambo ari kuvugwa n'umunyamerika. Avuga ati byagaragaye ko igisirikare cya M23 kirusha ubushobozi kure cyane niyo cyaba ngo kidashyigikiwe n'u Rwanda cyangwa se cyaba gishyigikiwe n'u Rwanda. Ngo n'ubundi M23 niyo yaba birabavuga ngo ishyigikiwe n'u Rwanda. Ngo niyo yaba iri yonyine. Aya namagambo yivugiye n'umugabo. Ngo ubwayo yabasha gutsinda igisirikare cya Kongo. Ngo kuko ngo abasirikare ba Kongo ngo n'abantu babona M23 ije ngo bakahita birukanka. Wumve. Right? So I think that the Congolese, as a matter of fact, they're just running away ahead of the M23, or in some cases they're laying down their weapons and they're joining it. Ati noneho niyo batirukanso basirikare ba abo basirikare ba Kongo ba Leta ya Kongo iyo babonye M23 ngo barirukanka cyangwa se ngo bagashyira intwaro zabo hasi bagasaba M23 ngo mureke tubajoininge dufatanye. Kandi koko niko biri kugenda. Abasirikare benshi bari aba Leta ya Kongo na bawazarendo bose abenshi mwagiye mubona ko bagiye bangana nayo bahindukiye bagashyirwa mu ikosi ubu bari gukorana na M23. Amerika riri kuvuga ngo abasirikare ba M23 bo ngabo muhora mwumva ibyo bavuga ngo bafatanije n'u Rwanda ngo niyo baba badafatanije ngo n'u Rwanda ari bonyine ngo bari ku rwego ruhambaye rw'uko umusirikare wa Kongo nta kintu kimwe ashoboye usibye kubabona ngakirukanka. 23, right? So I think that the Congolese government's in a bad position here, but I do believe. Ndetse yakomeje avuga ati muri make ubutegetsi bwa Leta ya Kongo buri mu kangaratete gakomeye cyane. Atariko nanone ikibazo nyamukuru kiri mu burasirazuba bwa Kongo. That are unrecognized as Congolese citizens, and not maybe in part because this used to be Rwanda before the lines were redrawn. Iyi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho iri kubyivugira. Akenshi byagiye bivugwa n'abantu gutyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu muyobozi yakomeje abwira abandi bayobozi ngo ikindi kibazo gikomeye kiri mu burasirazuba bwa Kongo ni ukubera ko kiriya gice cy'uburasirazuba bwa Kongo cyahoze ari u Rwanda. Buriya bwari ubutaka bw'u Rwanda mbere yuko abakoloni baca imipaka. Aya namagambo ari kuvugwa nako nta n'umuntu utabizi, isi yose irabizi, namwe murabizi ko kiriya gice cy'uburasirazuba n'ubundi bwa Kongo hari ahari mu Rwanda hose nyine abakoloni baje bakase imipaka hariya ngo bahita yitwa muri Kongo. Ariko nureba n'imisozi yaho yose nagiye nkubwira amazina yaho, amazina y'iriya misozi yose ni amanyarwanda. N'abahatuye baba bivugira ikinyarwanda, bahasura abaturutse byo murabizi baba bivugira ikinyarwanda kuko n'ubundi hariya hari mu Rwanda.
hano nibyo umuyobozi yakomeje avuga ati ikibazo nyamukuru ahantu kiri ati nuko buriya burasirazuba bwa Kongo n'ubundi cyahoze ari igice cy'u Rwanda years ago, and and that used to be part of Rwanda. But I would submit to you that there's a large part of Uganda that also used to be Rwanda as well. And after it's been redrawn, now it's Uganda. Those people were immediately assimilated and treated as Ugandan citizens, but that has not happened in the DRC. Ndetse yahise akomeza avuga ati si Kongo gusa ati buriya hari n'igice kinini cyitwa ngo ni muri Uganda ariko cyahoze ari igice cy'u Rwanda ari naho uzasanga haba abantu benshi bavuga ikinyarwanda muri ibyo bice bafite n'abantu bafite bene wabi naha gutyo nyine kuko muri Kongo bimeze atari kaho Ubugande butandukaniye na Kongo nuko mu gihe cy'ubukoroni byararangiye ibyo byose ba bantu n'ubundi mipaka yari yarakatiwe bakavuga ngo ubwo muri Uganda ati Ubuganda abo bantu bwabahaye ubwene gihugu cyangwa se n'ubundi abo bantu bafatwa nka ari abagande nta muntu wavuga ngo muri abanyarwanda ngo kubera ko abakoroni bakase ubutaka ngo kandi ubutaka bwari ubw'u Rwanda ngo ubwo mwe ntago muri abagande ubwo keretse babimuranye n'ubutaka bwabo n'ubundi bakabasubiza mu Rwanda ariko urashaka kwimura abantu usigarana ubutaka n'ubundi bwabo bwa gakondo uyu muyobozi wa Amerika yavuze ngo Uganda yo yakoze ikintu cyiza cyo kuvuga ngo ubwo umupaka w'u Rwanda bawukase cyangwa se ubutaka bw'u Rwanda babukase bakabudushyiraho ubwo nabo banyarwanda bari baburiho nabagande kandi kuko nibyo bimeze atariko ikibazo cyaje kuba Kongo yo abaturage bari mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ikinyarwanda kandi ari byarakozwe n'imipaka urumva icyo gihe byakozwe kera ati Kongo ntabwo yigeze ibasha kubakira ngo ivuge ko ibaho uburenganzira bwabo nk'aho ari abanyekongo ati niho byose biri gupfira ngira ngo iki kintu nicyo nakubwiraga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakomeje no kugenda agaruka avuga ati naho ngaho byahereye byose. And I think that's part of the problem. I think that this domestic issue has to be addressed, that everyone in the region, everyone in the country has to be treated as a Congolese citizen with all the rights. Ndetse yakomeje avuga ati icyo ni ikibazo kiri muri Kongo cy'abaturage kigomba kwitabwaho no gukemurwa mbere y'ibindi byose. Ati buri muntu wese uri muri Kongo akitwa umunyekongo agahabwa uburenganzira nk'umunyekongo. Ibyo ngibyo ari nabyo M23 kuva kera bavuga ati mu bintu turwanira nuko twamburwa uburenganzira mu gihugu cyacu bakatubwira ngo nago turi abanyekongo bakatuvangura bakatwica bakatugira gute na Amerika ubwo yaravuga ati icyo kibazo kigomba kubanza kikigo kigakemuka abo bantu bose bakitwa abanyekongo bagahabwa uburenganzira nk'ubw'abandi banyekongo kuko nabanyekongo. This is a difficult thing to do, but I think at some point the armed resistance of M23 are not going to just put down their weapons and walk away. I think that they are an armed resistance. There has to be an effort somehow to incorporate them into the Congolese military and make them feel like Congolese citizens that are protecting their country, not what's going on right now. Ngira ngo uri kumva uno mugabo yakomeje n'ubundi avuga ngo ntago ari ibintu bizoroha n'ubundi cyangwa se nta nubwo bino bintu bizakunda ko abasirikare ba M23 muzababwira ngo nimushyire imbunda hasi gutyo ngo bikunde. Ati na abantu bagomba gufatwa mugashaka uburyo mwumvikana mwabinjiza mu gisirikare cya Kongo nkuko ngo byigeze gushyirwa amasezerano kera mwabinjiza mu gisirikare cya Kongo mbega mugatuma nabo biyumva nkaho bari mu gihugu cyabo ari abanyekongo uburenganzira bwabo bakabuhabwa. Ati naho ubundi bindi byose ntago byapfa gukunda. Ndetse uno muyobozi yakomeje avuga ati icyo ni kimwe mu bibazo nabonye muri Kongo cyo kuba leta ya Kongo idakemura ibibazo biri mu baturage cyangwa se mindani bya bibazo by'indani ngo babanze babikemure bijye ku murongo. Hano yagaragazaga ibibazo yabonye muri Kongo n'ibyiza yabonye muri Kongo, ariko hano yakomeje avuga ngo ikibazo cya mbere kiri muri Kongo ni icyo ngicyo cyo kuba leta ya Kongo idakemura ibibazo biri mu indani. Arangije ari byo by'ibyo ngibyo nyine izo za M23 n'umutekano n'ibiki. Arangije aravuga ati ikindi kibazo leta ya Kongo ifite na n'uyu munsi tuma Kongo ikibarerwa mu bihugu bikennye yakagombye kubiri mu bihugu bya mbere bikize. Ati nuko Kongo ifite ibindi bibazo mpuzamahanga. Ndetse uno mugabo yakomeje asobanura leta zunze ubumwe za Amerika babwira ati muri kano kanya biragoye kuba wakorera muri Kongo ati kuko n'abantu benshi bungukira muri kano kavuyo n'umutekano muke uburi muri Kongo. Ati muri kano kanya ntago Kongo ari ahantu abantu bajya gushora amafaranga cyangwa se bavuge ngo ibi inganda zacu zina hazigiye gukorerayo n'abandi bashoramari bacu binaha muri Amerika n'ibindi bihugu bikomeye ngo bagiye gukorera muri Kongo. Ati ntago ari ahantu ho gukorera pe. Mbega wabonaga kari kwangisha abanyamerika. Avuga ati mbere na mbere ikintu cya mbere cyakorwa kugira ngo twese tumanuke tujye gukorera muri Kongo cyangwa se dukorane nabo nuko haba hari umutekano ufatika nta wuriyo.
And there's not the lack of corruption. It doesn't, there's going to be a certain level of corruption everywhere you go. But, when I was there. Ndetse uno muyobozi yakomeje avuga ati ikindi muri Kongo na ahantu huzuye ruswa nyinshi cyane utavuga ngo ugiye gukorera. Buriya nimba ari ikintu cya mbere kibi cyangiza iterambere n'ishoramari ry'abantu ni bino bintu by'amaruswa ugasanga washoye ahantu hari huzuye ruswa. Uno muyobozi yakomeje avuga ngo ngewe ubwo meruka muri Kongo. Uyu ni muyobozi nakubwiye wari uri muri Kongo akaganira na Tshisekedi akanavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nyuma yo kuganira na Tshisekedi none Amerika iri tayari yiteguye gukorana na Kongo. Ariko agarutse muri Amerika none avuga ati hari ahantu ntago turi tayari yo kuba twahakorera muri kano kanya. Hano yakomeje avuga ngo muri Kongo huzuye ruswa nyinshi cyane. Ati ubwo meruka muri Kongo nasanze ahantu hose huzuye ruswa. Uyu muyobozi yahise atanga urugero avuga ati navuganye na kampani y'Abasuwisi ikorera muri Kongo. Ati mu rugero rufatika. Ati iyo kampani y'Abasuwisi ikorera muri Kongo ni kampani ihagaza agaciro kangana na miliyari 18. Atariko ejo bundi babazaniye fagitire Leta ya Kongo ngo yabazaniye fagitire y'umusoro ingana ngo na miliyari 8. Bibaza ariko ngingana na miliyari 8 ngo turaburana turigaragambya turavuga ati binaga ari byo. Ati kongirangije atubwira toke ubwo muratanga umusoro wa miliyari y'idolari nyine niho mugomba kwishyura. Mbega ni ibintu bafinda naga ari kuvuga ngo ni wa musoro wa nyawo cyangwa ni urumva ni ibintu bagiye bagaterateranya. Iriya kampani y'abazungu tugende tuyice umusoro wa miliyari 8 z'idolari babyanga mugahita avuga toke turababariye none umwishyura umusoro wa miliyari 1. Nawe bibaza icyo kintu ariko ubundi imisoro ni ibintu biri ku murongo bigaragara ugomba kwishyura atari ibintu mumeze nk'abari guciririkanya inyanya. Ariko urumva n'urugero uno muyobozi yatanze mu nama avuga ati iyo kampani y'Abasuwisi noneho ngo Kongo yaje babwira ngo ke murapfa kwishyura miliyari y'idolari. Atariko nayo yari amafaranga miliyari y'idolari ngira ngo urumva ati yari amafaranga menshi cyane yikubye inshuro nyinshi cyane ugereranije n'inyungu natwe ubwacu tuhakura. Yarari kugaragaza ko nyine kampani z'abazungu cyangwa se n'ibindi bigo n'abashoramari muri Kongo atari ahantu ho gushora imari. Nawe umva ukuntu bakira abantu. Profits that they make in the year. So they're being taxed at an unreasonable rate. Bribes obviously are a big deal. The Chinese can afford to pay. Ndetse yakomeje agaruka ati none ikintu bita ruswa iyo iri ku rundi rwego n'abantu ahantu hose nyine urayihasanga. Ati wenda abashinwa bo bagenda batanga utwo twa ruswa. Buriya hari ibiruswa binini by'amareta bitwarwa n'abantu banini akabana tuno twabitugu kwa umuntu agenda apfumbatisha undi gake. Ati ngutwo twuzuye ahantu hose. Ati wenda abashinwa bibyo barabimenyereye bazi kugenda batanga utwo turuswa kuko niho basanzwe bahakorera bacukura mu buye agaciro. Big deal. The Chinese can afford to pay the bribes, or they're willing to pay the bribes, and we as the United States are not. Many countries are not willing to do that. Ndetse yakomeza avuga ati nubwo abashinwa butwo turuswa twabitugu kwa bamenyereye kudutanga kugira ngo bakorere muri Kongo. Atariko ibyo bintu murabizi Abanyamerika ntago ari yo nzira yacu. Ntago ibyo bintu byo dutanga turuswa kugira ngo tubashe gukora ibyo bintu tujya tubikora. Ati n'ibindi bihugu biri seriye ntago ibyo bintu bijya bibikora. Mbega abonaga kameze nk'uri guca Abanyamerika intege babwira ati hari ahantu ntago ari ahantu twavuga ngo tugiye gukorana na Leta ya Kongo ngo kuko yavugaga ati Leta ya Kongo nta bushobozi na buke ifite bwo kuba iyoboye aho hantu iri kutubwira ngo cyangwa se ihafite n'ijambo. Niyo magambo mbego n'umugabo niwumva neza ikiganiro cyose yarameze nk'ari kubwira Tshisekedi yabwiye Abanyamerika ati nzabaha amabuye yose nzabaha ibirombe byose muze mwikoreremo ibintu birahari nitwe dutanga uburenganzira n'ibiki. Ariko no mugabo noneho yaje azanya andi makuru abwira Abanyamerika ati Tshisekedi ameze nk'aho nta jambo afite hariya mu burasirazuba bwa Kongo muri ibyo bice bisangwamo amabuye cyane n'ahandi hose. Atameze nk'aho nta jambo afite nta n'ikintu yahindura nta kintu kimwe mbega yapfa gukora. Ndetse uyu mugabo ameze nk'uri kubwira Abanyamerika ababwira ati hari ntago ari ahantu twebwe dukwiye gukorera n'ibindi bihugu biri seriye byo kwirirwa muri utwo turuswa n'abazungu bashuye amafaranga b'Abasuwisi. Urumva ibibazo birirwamo n'abandi. Mbega ari umuntu uri kumeze nk'uri guca Amerika intege ababwira ati hari ahantu ntago harajya ku murongo haracyafitemo akavuyo kenshi cyane. Ntago ari ahantu twakwishora ngo tugiye gukorerana cyangwa se ngo dukorane na Tshisekedi. Mbega wabonaga ko bimeze nk'ibivuguruza ya makuru tumaze iminsi tubona Tshisekedi na Leta ya Kongo ivuga ati ibintu rwose harabura gato kugira ngo Umunyamerika harabura gato cyane ngo ahita akorana na Kongo ibintu bijye ku murongo. Wabonaga ko noneho iyi nkuru iri kubivuguruza ubona ko Amerika nta gahunda ifite muri kano kanya yo kuza gukorera mu gihugu kimeze nka kuriya. Aho banavuga bati na M23 ubwayo abasirikare ba Kongo barayibona bakirukanka ndetse bagashyira imbunda hasi bakayibwira ngo mureke twikoranire. Tsavuga ati ubuyobozi bwa Kongo buri muri situation mbi cyane. Uyu mugabo yakomeje noneho arenzaho amagambo asa nk'ateye ubwo bavuga ngo muri Kongo nta hantu na systeme y'ubutabera bwayo utayizera. Byibura uvuga ngo nimba ndi gukorera muri icyo gihugu ndavuye muri Amerika ngiye gukorera muri Kongo nta hantu ugiranye ikibazo wenda n'amategeko utakwemeza ko uri buze kubona urubanza runyuze mu mucyo. Ngira ngo ujye ubona imanza ntizibura nyine ku bashoramari baje gushora inaha
usanga umuntu ari kuburana ari gusubiza utwe bimujya mubibona ati Kongo ntago ari ahantu wavuga ngo ugiranye ikibazo n'amategeko ngo urizera ubutabera, ni ahantu ushobora guhutazwa n'amategeko ya leta yabo kandi ariyo yakakurengeye. Nibyo yakomeje kubabwira. Yakomeje avuga ati noneho n'ivunja ryabo ry'amafaranga yo hanze riri mu buryo budasobanutse, ni ibintu bihimbira bagashyiraho buri umwe agashyiraho ibiciro bye. Yakomeje avuga ati ni ahantu huzuye uburiganya, noneho ibimenyetso ugenda ubibona, mbega ntago ari bya bintu uvuga ngo ni igihugu wenda kiberamo amanyanga ariko bikaba biba mwibanga. Uyu mugabo yakomeza agatangariza Amerika ngo ibimenyetso ugenda ubibona aho uciye hose ni ibintu biri aho ngaho ugenda ubibona. Ata amanyanga ari mu bayobozi none bayoboye leta ya Kongo, abayobozi bagenda bakazana n'imiryango yabo, ugasanga imiryango yabo nayo iri gukora ayo manyanga, mbega igihugu bari kukigira gatobero bakoreramo ibyo bishakiye mu gihugu cyabo. Mbega yagaragarizaga Amerika ko Kongo atari ahantu bakagombye kuba bagiye gukorana nabo pe. Abayobozi bo muri Kongo n'imiryango yabo bakomeje gukira bagatera imbere, mu gihe abaturage bo hasi inzara iri kubica babuze n'icyo barya. Niyo magambo yakomeje gutangazwa n'uyu muyobozi. Fix this. I think that until that happens, a lot of this other stuff is not going to matter. I don't know the answer to this, but uyu mugabo yasoje ijambo rye ameze nk'uri guca abandi bayobozi bose intege bari bameze nk'aho biteguye kujya gukorana na Kongo cyangwa se na leta zunze ubumwe za Amerika muri rusange zari ziteguye gukorana na Kongo. Avuga ati mu gihe ibyo bibazo byose nkubwiye hano bitarabasha gukemuka muri Kongo, ntago bishoboka ko twabasha gukorana na Kongo pe. Ati namwe ndamuraza kuma ibitekerezo byanyu ko mubyumva n'uburyo mwumva mwavumburamo ibindi bisubizo bya tuma dukorera muri Kongo, atari ko mu by'ukuri mu gihe Kongo ikimeze gutya, ngiye ku bwanjye nk'umuntu havuye numva atari ahantu twakabaye tugiye gukorera cyangwa se twakabaye twifuza kuba twajya gukorera. Iyo ni leta zunze ubumwe za Amerika, twese twari twiteze tuvuga ati amanywa nijoro cyangwa se akanya kariko kose twabona Amerika yamanutse iri gukorana na Tshisekedi, ariko bacitse intege nyuma yo kuva muri Kongo bakabona ibiri kuhabera. Babonye ko ari igihugu nyine kidakwiye kuba wavuga ngo ugiye gushoramo imari cyangwa se ngo kizagufasha gutera imbere. Baho hasi ukore subscribe, igitekerezo cyawe ni ingenzi muri comment, nawe hari amakuru yandi uba ufite ujye utuyota muri comment dukomeze twungurana. Nubundi nababwiye ko YouTube channel rega nini yanyu cyane cyane. Muri ubu buzima turimo bwo mu kinyejana cya 21, aho kubaho neza ari inzozi n'intego bya buri wese, aho bose batuye mu nzu zisa zimwe zubatse kimwe nkaho zubatswe n'umuntu umwe, ukeneye kubaho mu mwihariko. Ukeneye inzu yubakanye itandukaniro mu bwiza no mu gukomera. Mu yandi magambo, ukeneye Mess Limited. Turi kompanyi impuguke mu gushushanya cyangwa se gukora imbata z'inzu, kuzubaka, gutunganya imbere mu nzu zo guturamo n'izo gukoreramo, finissage n'ibindi byose bigendana n'ubwubatsi. Byose tubikora vuba kandi mu bwiza bwinshi cyane. Twubaka inzu nziza haba mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose mu gihugu. Kubera ko intego yacu ari ubunyangamugayo, hari abantu benshi twubakira badahari, baba batuye mu mahanga cyangwa se kure mu turere. Akazi ka Mess Limited ni ukubaka inzu yishimirwa n'uyituyemo, kandi ubwo bwiza no gukomera kwayo ikazabigumana kugera mu gisekuru gikurikiyeho. Wowe utubwira igitekerezo cy'inzu wifuza, tukagufasha kuyishushanya no kuyubaka. Igitekerezo cyawe tugiye isuri kunogeye. Mess Limited ikorera mu mujyi wa Kigali ku Muhima mu nyubako ya Akagera Business Group. Ni munsi ya Banque Populaire iruhande rwa Vision Fund. Dukorera muri floor ya 2. Duhamagare kuri 07 27 73 0860 cyangwa usura urubuga rwacu rwa internet wa3.mess.rawa. Wowe uratubwira inzu urota ubundi tuyubake.